Ühesõnaga linn mulle täiega meeldis, vlog on nagu täiega segane. Scotland! Edinburgh! Hei kõigile! Ma näen välja praegu nagu ma läheks kooli. Tegelikult on praegu vaheaeg. Ja ma ei tea, miks ma nii nagu välja näen. Või noh, ma ei tea, miks mu püksed on krunnis, sest need on mustad. Aga ma ei tea, miks ma panin just sellise särgi. Või T-särgi. See ei ole vist T-särg, see on triiksärg. Alrighty. Aga igatahes, ma pole üli ammu videosi teinud. Või noh, ma olen videosi teinud, aga ma ei ole mitte midagi postitanud. Põhjus on lihtne, sest ma olen laisk. Ma nagu filmin video ära, aga ma ei viitsi seda editada. Nagu, noh. Ju siis ma ise olen ka tundnud, et need videod ilmselt ei ole niivõrd head, et neid postitada. Nagu selles mõttes head, et noh, ma ei tea. Ma olen teinud isegi video koos austraallasega, Afraga, aga nagu me ei räägi selle eriti nagu, me räägime, aga nagu see video on nagu nii kuidagi, ma ei tea, igav, nagu, ma ei tea, seal on mingi paar head kohta, aga I'm going to do a test. Yeah. I did 5 push-ups yesterday and now my legs hurt. I did 5. I used to be able to do so many more. I used to do like push-up, like I used to do jiu-jitsu and they were like, okay, 20 push-ups, 50 jumping jacks, 200 star jumps, and I was like, fine. And now I'm like 5 push-ups, and I'm like, oh my god, that's so funny. I know. I'm like, why am I exercising? And I mean, it's not funny because of you. It's a funny situation. Yeah. 5. Like, what even proper push-ups? I like didn't even go to the ground. I just went like this far down, and just like, no. It's not down. Well, you can jump with me. I should join you. I would love to teach you, like, even if you don't know anything, I would just love to show you and correct you if you would want. But if you know everything, then I would be just like, I won't know everything because they used to, they were like just a big mats, then we had to do, you know, what are they called? Burpees. They were my least favorite thing in the world. oh, like that. Yeah, no, like 50 burpees, and I was like, Do you want to wash the mandarins and put them why are you washing them? They're taking off the skin. No, you need to wash them. Don't take, no, just wash them, please. No. Right. With one. But then I can just wash them. No. Okay. We are throwing this bag away. Yeah, you But can no. wash it and then throw it away. No, it's weird. Just put the warm water that you will be feeling better. Can I do it in the bucket? I mean, just do like that. Yeah, that's all. And just put it there. Where? Yeah. And then we'll clean the This is how we're getting ready, guys. I think it's filming, I hope so. Oh, it's not. See video ei ole väärt üles panemist. Nii et ja siis ma näen nagu hullud padjakas välja, sest ma nagu ärkasin mingi 40 minutit tagasi. Ja mul läheb nagu vähemalt mingi 3 tundi aega, et ma mingi silmad avaksin. Aga ma olin nagu mingi, mul pole 3 tundi, nii et ma hakkan lihtsalt filmima ja siis pärast kahetsen, kui hakkan editama ja vaatan enda nägu, siis ma olen nagu mingi, oh my god, teen mingit silmaharjutust või midagi nagu. Aga nagu hoia enda silmi nagu rohkem lahti, Erika. Eli, please. Mul on palju selliseid hästi pisikesi vlooge, nagu reaalselt kuskil 3 klippi lihtsalt tervest päevast. Ja see on nagu terve vloog, nagu terve päeva vloog, nagu nii et. Ja siis pluss ma veel ei räägi eriti palju, mis toimub. Eile käisime me Edinburghis, kui juba kõik pimedaks läks 4-5 paiku. Ma olin nagu mingi, oh jaa, muideks Sofi ütles, ma peaks vloogi tegema, nii et ma hakkan nüüd vloogima. Sõbrad, ja nad olid nagu mingi, okei. Nii et mingi pool päeva ma lihtsalt ei vlooginud ja siis poole päeva pealt ma olin nagu mingi, okei, võiks hakata vloogima nüüd. Aga käisime Edinburghis koos Afraga, Pietro ja Lukaga. Pietro ja Luka on Itaaliast pärit, vahetusõpilased siin. Luka on üldse nagu Walesist, Pietro on nagu teises linnas veits. Mitte veits, vaid nagu teises linnas. Ja Afra käib minuga samas koolis. Nii et me läksime Edinburghi ja ma ei tea, miks ma nii imelikult räägin, aga seal oli lihtsalt kohutavalt ilus arhitektuur, sa nägid teid mägesid ja siis see oli nagu nii ilus, selline
veidi ajalooline, aga samas seal oli nagu natuke nagu New Yorki, ma ei tea, kuidas seda aru saate, aga nagu ma ei tea, ma ei ole kunagi New Yorkis olnud ja ma ei saa tegelikult seda öelda, aga nagu seal oli nagu linn, loodus ja siis siuke ajalooline arhitektuur. Ma ei tea, miks ma kordan ennast, nagu te ei ole lollid, te saate aru ju. Te ei ole nagu 5-aastased, kellele pead mingi 5 korda ütlema, et on meeldejaks. Okay. Say hi guys, it's YouTube. Yeah. Say hi. Italian. What's your name? Pietro. Where are you from? Estonia. Everybody knows already after those. No one. I want to go there. Where? Like on the thingy. But they don't want to. Why? It's true. Like, I really... Yeah. Are you enjoying Edinburgh? Yeah, a lot. Yeah? Is it your favorite city in England? Almost? Not in England, it's in Scotland. Oh, no, got roasted just. I think you lost your umbrella. You? Oh, yeah. Spero vi piaccia guardare questo video e mi auguro abbiate del buon tempo. Start right. No, anyway, buon tempo e ciao dall'Italia. Yay! Thank you. Can you say something in Australian? Oh, yeah. Okay, say it. Hi, Australians. Hi. Who's Australians watching your channel? Oh. Oh my god, your camera's on low. I want to go there. So go. Leave it, Erica. I want to go with you guys. These annoying Italians. Just kidding. Yeah. Andiamo, forza. My dear, mi like. Let's go. Wait, what is it? Get back. Che spatta. Exactly. Exactly. That means I can't roll. Yeah. Oh no. I think it takes an hour, but we started 54 minutes ago. Yeah. So say what now happening. We found Luca and we're going to a Luca is there. Yeah. Are we going to Christmas market? I don't know. They were a bit vague.
Okay, we'll see. I want to know what the glowy thing is on the building. You can't see it on the camera. Where it is? Yeah, there. There? Yeah. Oh, the red thing. Yeah. Ja see linn oli üks ilusamatest linnadest, kus ma olen käinud siin Inglismaal. Nii et kui te Inglismaale satute, või noh, see ei ole Inglismaal, see on Šotimaa. I'm sorry. Me sõitsime 2 tundi ja mingi 10-15 minutit sinna rongiga. Ja pilet oli kuskil 21 poundi, mis on nagu üsna kallis, sellepärast et sa saad Tallinn-Tartu 2 tundi või 2,5 tundi on nagu 10 euri või isegi vähem ja siis on nagu mingi 2 tundi ja siis on nagu 21 või 22 poundi. Ja siin on nagu täiega kallid need rongipiletid või noh, võrredles Eestiga. Seal kesklinnas olid veel atraktsioonid nagu nende peal, kus sa saad nagu istuda ja siis see on nagu nii äge ja siis sa nagu tunned, et sa sured, aga samas on nii äge. Et sa oled nagu mingi ja siis jah, aga see selleks, ühesõnaga. Seal oli üks selline, mis oli nagu haigelt pikk, 60 meetrit. Aga see ei olnud üldse hull, kuna see läks aeglaselt üles. Ja sa istusid nagu selle asja peal ja see lihtsalt keerutasid nagu selle peal. See ei olnud nagu mingi haigelt hull, see oli lihtsalt nagu hullult nagu siuke nagu, et sa said jalgu lihtsalt nagu, ma ei oska seda seletada, ma panen siia video. Ma hullult tahtsin sinna minna, aga pilet oli nagu 7,50 poundi ja siis mu sõbrad olid nagu mina küll ei lähe, et nagu üks oli nagu see on veits kallis ja teine oli nagu mingi ma ei julge ja siis ma olin nagu täiega kurb, ma tahtsin koos kellegiga minna, ma ei taha mingi üksi minna, nad olid nagu mine üksi, siis mine üksi, me ootame ära sul või nagu me teeme pilti, sest ma ei nagu mingi ei, mul on vaja nagu mälestust koos kellegiga, ma ei taha mingi üksi loner olla, see nagu mingi jehuu, mingi ei, nagu okei, kui ma võib-olla oleks üksi sinna linna läinud, siis ma ilmselt ei mõtlekski sinna ausalt öeldes minna, kuna ma ei tea. See on siuke asi, mida sa saad nagu koos kellegiga mäletada, nagu kas te saate aru. Noh, ma ei läinudki sinna, sest ma olin kurbi siis. Afro tegi video või noh snapi, mille ma panen siia, mis ilmselt selle video teeb väga ebakvaliteetseks, sellepärast, et minu meelest alati, kui sa paned nagu snapi videosid YouTube'i videotesse, YouTube'i video tundub kohe nagu mingi 10 korda ebakvaliteetsem, aga kahjuks ma ei filminud kogu aeg ja mul see lõpuks isegi aku tühjaks. Nii et siin tuleb päris palju snapi videosi ka või pilte. This thing I didn't vent because nobody wanted to go with me there. Nobody.